La Diputació renova la seva implicació amb les joves promeses del motor valencià. El circuit i la Corporació Provincial han presentat les ajudes a desenes de joves pilots del motociclisme i l'automobilisme de la cuna i la fórmula de campions del circuit Ricardo Tormo de Cheste. Per a nosaltres, com a institució pública, poder acompanyar-vos en aquest creixement, poder acompanyar-vos en aquests somnis que a poc van convertint-se en realitats, per a nosaltres és sempre un privilegi i és un luxe. Nuestros esfuerzos van dirigidos directamente a vosotros y a vosotras, los y las pilotos que asumís el riesgo en las pistas para hacer de Valencia referente también en el mundo del motor, pero sobre todo para lograr alcanzar vuestro sueño. Els responsables del circuit i els pilots assistents han destacat la importància de les ajudes de la corporació. Os agradezco desde luego la ayuda y os reconozco la inteligencia de haber sabido reconocer que los deportes del motor, más que un deporte elitista, es un deporte caro. Quiero dar las gracias en su nombre y en mi nombre a la Diputación de Valencia por todo el apoyo que hacen en ayudarnos y nada, que de verdad que nos ayudan mucho i espero que sigan així. Este any el suport de la Diputació al motor valencià aplegarà als 620.000 euros.